presenter idrama yasesibhedlela. Lapha sibona security guard wasesibhedlela attenda ama patients uyawatshela ukuthi nawude esibhedlela usitakala kuphi. So uyabhalisa nje patient lapha. Nangahamba soyothatha iBP. So unesinyalo patient. Lana sina patients lo deaf sebanenkinga abana security nalapha phakathi ben screening akasadi sotawuthini lo attendako. Sebadibana nenkinga lana nanesi akakhoni kumova patients lo deaf sekune communication breakdown besinotako.
sayibona i-patient seyinesi akakhoni ukukhuluma naye zobita security uyasho ukuthi eyilokhu udefu mina ngathi ngidamthini. But luckily enough patient abehamba nasisi wakhe sekulandwe isisi wakhe ato interpreter. Uyamchazela dokotela ukuthi umuntu wakhe uyagula. Siyambona phinze security lana uattenda i-patient idefu. Iyahamba iyobhalisa lapha. Sebadibana nenkinga abathi sibatawukhuluma njani ne-patient. Hayi kutholakala ukuthi uyiphethe i-ID patient into khona kubhalisa igama layo.
La i-patient seyinesinyalo badibane nenkinga nalesi naye amangale ukuthi utamthini umuntu lodefa kade utawukhuluma njani naye. Ulandve interpreter, tokhona interpreter. Lapha nje siyabona i-patient ihamba ne-interpreter yayo seyiya kudokotela. Udokotela ngezathu sekuthi akayazi sign language so uyachazelwa lapha zochazelwa nge-interpreter. Bayahamba baya e-pharmacy yokuthola amaphilisi. Bamnike amaphilisi bangakamchazeli ukuthi awasebenzisa njani. I-patient seyigula kakhulu nyalo inathe icalamine lotion ngathi phela bebathi utawugcobisa bekufanele achazeleke kahle lapha e-dispensary ukuthi utawugcobisa angayinathi. So inathile yena ngoba kude lomchazele lapha ukuthi akanathi uyagcobisa kanti nangu sekaya interpreter yokusho ukuthi akasathi kwendekeni. So yathuka lo yakuthi hayi bo wentekabe bekufanele ukuthi ugcobise lo muntu lo yangasiwe kunathwa. I-patients bayithatha sebabuyela nayo kudokotela bayochazela ukuthi hawu isebenzise umuthi lo wrong. Amangale na dokotela ukuthi sekutawuthiwa nsigulane sesiyagula kakhulu.
can write, without sign language, writes. Simple.